بووینە عیسا مەسیحژی وسا بوو دیاوی مەریەم دەستگرتیا ئووسم بوو لێبەلێ بەری گۆ بە ویرە بزەوجێ هاتە فێمکردن بۆ ئەو ژەرحێ پیرۆزڤە دوجانی بووە لێبەلێ دەستگرتیێ وێ وسف مرۆڤێکی سالح بوو و نەخواست وێ ڕۆڕەش بکێ و فکری گۆ وێ بتزیکە بەردێ لێبەلێ چاخا گۆ ئەو ڤانا دەفکری و هەڤایە ملیاکەتێ خۆدان دخەونێ دەژویرە خویا بوو و گوت یا وسفێ لاوێ داوت مەترسە مەریەمێ ji xwe re wek hevjin bêne ji ber ya bû di malzaroka wê de çêbûya jerhê pîroz e ew ê lawekî bîne û divê tu navê wî îsa lê bikê ji ber ku ew ê gelê xwe ji gunehan ve xelas bike. Xwişk û birayên hêja ev hemû çêbûne ku ew gotinan xwedan bi navgîniya peyxember bête cih ku dibêje هەڤایە دەی قیز دوجانی ببێ لاوەک ژێ وێرە وێ ببێ و divê navê wî Emmanuel deynin ew jî tê wergerandin bo Xwedê bi me re ye û gava Yûsif ji xew rabû û li gor emrê milyaketê Xwedan kir û Meryem wek hevjin ji xwe re anî. Xwişk û birayên hêja ji pirtûka pîroz ji Encîlê em ê her tim hewl bidin û em ropelekê ji we re bidin xwendin û li ser qenalê xwe li YouTube û Facebookê bidin weşandin ev yayeke nîv bû û em ê dest pê bikin Mesîh jiyane her peyvek Mesîh jiyanê xweştir dike û dilê îblîs jî baş dike. Silav û rêz.